Ia toe whaatalo whatu sa moa lea tunu pele le loto malanganga i leia woli o le aspa ia nei o le tātou tua. Ia lea sa so losi maritasi nei o Novema i nei tau sanga luafe losi maritasi. E peo ana whailoa atu stay mua solo le olo tātou iei nei i le lua tasi valu High Street no fuanga lo whaile tātou tuinga. Ia olo o ngā lue wha lua le Kalesia Katoliko sa moi i la moi Wellington nei. Ia olo taita i le fionga i a Pātere Mareko a tufunga. Ia whapea fo i le Pacific Health Services i le Hutt Valley. Pena foi lau nanga le 2 DHPs nga lua wal tuinga le tuipui o COVID-19 fulmaliva mo tātou tangata fia la leo mo leva no lea woli pata noi foi te tai o le Kalesia le fionga ia Pātere Mareko ia wa foi sana saunoanga mo tātou tangata e a ngai mai foi tātou tuipui pata lo fatu lau fionga Pātere lea va ngo la woli ma lo foi so fu manuia pata lo fan foi de lau sunga Maori ia fa pe foi al tātou office fasal lau le Capital Radio, Samoa Capital Radio. Yeah, I must say Samoa lau fa fungangam lau mai mo mani tu lau las. Ma also for mo malangele. Ma lo lava lau fionga Pātere le sa mai mo maltato tunu stay mo sola i lau sauninga a lot of tala i fo tatu fa mo nei aso. Ia fa tai fo upu fola le tu le woto matawi nei tatu tangata. Ai ono o tai o Kalesia Katoliko i lau moni. O le asau a wha malosi mo tātou tangata me se Kalesia Katoliko. E a ngai mai whali tātou tuinga nei aso. E lewa anga tāua na uwha alongo i lau a launga fo nei aso. Tūlanga fo i lea i Pope Francis. Sana fo i wha malosi mo le Kalesia. Teibi nei, wha molmoli. Haftai Mari, yoe. O le mafuanga fo i lea o lo mātou. Sisi le maiua, mako kaula mua ku ngemia. Ia onga o le kualalo le man malosi mai le Kalesia i long kai o le Kalesia o ia Pope Francis i le Katoliko uma le ngao sa o le ngao ni sila ngai ale la langi a ko o langa malosi le i pikopo uma lava ma fai fe au ia makanga Katoliko uma lava le la langi ia mes fo ni sila ngai ia ia kau ko ngale kui ma e ngiso langonga ngiso mako Katoliko ro i foi kanga kai fa penga mai la ko kaunga kula i le Katoliko mo o le ngai ku e ke o ngai e foi kai me le o ka fe ngai ma lo la ko foi kai konga e me se fa ku kwang fa Katoliko ia e kali kai o le Kalesia vai aso ngia ku e le ai mas ngakile lango inga le fa mo mai o ngi vai nga fo i la lo o se awa onga po se kai inga fa le Kalesia Katoliko ia me wa kai kongwale kai o le Kalesia ma le Kalesia bo leva nga ngofu ka kalo langi ngi masinga ke le kalo ngi fa ma ia ile kua mo se fo ia o le la wo mai o le wo kali mai le kua fo ia ngi fa ma ia e ala ngi kui awala mai le ia sai ngi popoko ia mali im kai fo mai popoko ia e mai se foi kai o malo mai la ko umala volo kai ia le fanga yo ingo ngi fa o le ngi vai ngole fo mo fa ma ia la fa mai la le kai ngo mai kai o le Kalesia ka ko ngama o ko pa wal nga luenga ka ko le kali mai le ko le ngi kui e pa me ka ko fai o le lango mo nga lu fa kas o le kali le me le ko nga lu fa kas ma o le kali mai a faila nga ngofo ele faisanga luenga longo winga ka ko kele o longa fo ila kali me le ku ka ko kele o kali ya fo ila yo lang ku ala lo le me ma ko ka ko le fo ila wa o ku la ye ia nga o fai fe usamo ia o fa ia yo ka nga le nga ka ko nga ka samo umalava o ma ko fa marosi fo ila ia ko nga ma ko pe anga makango fingi so saunganga manguia oe msang le mu oe e manguia foi ma ya msang le mu ai a fainga oe e a fainga foi ya pe ole fa malo se ku le ka ko mu malo fa tailo fionga Pātere Mareko mo lava no nei vai ngola woli fa tai foi tatu tunu ia le fa fonga sa mo me se foi tatu tangata lotu e lotu le Kalesia Katoliko ia ngai me fa ngal nei va no nei aso e war tatu tu ai mi si vai na muli te fia sa no ai fa fonga tatu tu fa mo Faftai on ngi fa mo wa lango inga malo se ka yo le Kalesia Wellington ngai pule anga fa ki po Katoliko Wellington e fionga ya
ka kingali John Tiu o umanga mai foi lang fa mangyanga ya ile ka koliko leo la ko ka ia ngi fa mo man ngi fa mo pe ngai ngi as wa mai foi lang fa mangyanga ya mako wo fa ngi mea yo mako sao foi le fa ka koliko kongo ngi sila ko man fa al mako kali foi le kua malanga male fore wa mai il fa mai ya mako ko ngama mako aulanga upu mulmulia ya mako ngora o mai fa ngi pi cento o vingo pi cento li ngaka ile kusa uma ngaka e foi la ko mo la ko ko ngonga pat pi cento makalia la ko yo ko on sa ia yo ko fa pali ya yo menga le lo ko fa ye me de samoa ya ko ngama ko a ko ngoe ya nga fo lo mako ku la yo e mai kui ko fuka ko mo ka ku ko ngonga ya elem fa yon ka ku alo fia fa ma wa sa wa fa ma ya e fa penga nga fa inga mai ka ku sai ya fa malo fa tai ya na sa mo we fa fonga I sa no nga foi ela fionga ya patele mareko a tufunga yo te tai o kalisia sa mo katoliko tono la mo Wellington nei sana foi fa malo si mo tatu tanga ta ngai mai mana tua o le so tawali tu lai ono la yeli tatu o fenga luanga nei fa yeli tatu tu pui o covid sumali va ngai mai lua tasi valu high street pa sanga tono lava male langi ia il fale tu ile sa ile tina ya langi island styles yo li tu tawa vale no fuanga nei yo ile westpack fengo fia number mai so mai mtala mai au ia fa taya tu 11 don neva ngola wuli ia tatu felo ia so fo mai manuia